Stani kwena age maumete Nyanza kwena goalkeeper tware nake etagwa Benvinton Ochieng onake twamurutete na mwena ucio wa Nyanza ko tuge in as much as team ne roko ya Muthigari no athaki makoragwo maumete kodo guothe ona tatha ici season ye todo hakwe kwa bereria neto sainete athaki amwe kwena muthaki turarutire Uthaya kwena onge turarutire Ikamba very nice Machakos koguo tuge in as much as is a community team athaki tososaga kuma mena etiganite as long as ena talent mchanganyo maalum ni mukoragwo na trials tukoragwo na trials na riu na so far athaki aria twasainire tukoretwo na friendly the past 2 weekends twathakire na our able opponents magwetwa Rwatheta na riu athaki aria twasainite tukimerorera hau rucio ninge twena ga Frederick age na Nguvu Boys by the mare opponent aito playoffs ici cia guthi division 2 koguo ni wo the opponents na riu ona tugithaka nao tutingiaga go sport ya thaki ere atatu ega magitoteithia very important inyu athaki na haya matanya metu athaki ni ati twathie div 2 nego soka twasoka ntoigirete ho mbere tukiamba tukiuma ni twasoka ria twina experience inene na dito koguo ni turamenya kiria turakora haria mbere twiharirie gia fio na coaching staff tu ni matuharirie gia fio ntukita pre-season ni njega tukeka loading njega koguo ndire expect Diona heo kona opponent murito gutokea ndana no tugutongoria ringi ni kiki ndaigwa auga ni mwari kuo mwana thaka division 2 maybe ni muikarire thi mukirora mukiona ni hamwathire mukihitia mukiamba mugikorokia ni mucinjitie ni murorete mukona riu niho hariaga haria hangiri uguthio kenjuge mbere rigitwa twacindage comment twagire na kamucemanio handu ka team building ta Muthiga FC na management ito tugikara thi tugicira tukiona he maundu twekaga hindi yo gitwariho matari mega tugicenjia tukiuga tugwika nao eni no ndakirutaga thirija Shesheni hakuhe nawe.